Zagreb je od ponedjeljka bogatiji za još jednog igrača na taksi tržištu, a koji ujedno unosi zanimljive novosti u uvijek burni segment prijevoza. Novi taksi Ride 2 tako svojim korisnicima omogućuje naručivanje različitih kategorija vozila, a moguće je birati između čak 5: standardno vozilo, električno vozilo, premium vozilo, kombi i premium kombi. Među spomenutim svakako se ističu električna vozila. Za sad im se na struju kreće svako treće vozilo, odnosno u ponudi imaju 10-ak električnih vozila u svojoj taksi floti, uglavnom Renault Zoe, a do kraja godine bi im trebale stići i Hyundai Kone, te bi se njihova flota električnih vozila trebala popeti na barem 30 automobila. Trenutno električni Zoe s jednim punjenjem može odraditi cijelodnevnu taksi smjenu, dok nadolazeće Hyundai Kone će dodatno povećati mogućnost e-mobilnosti, jer je njihova autonomija do 500 km. Trenutno smo projekt smo lansirali sa 15 vozila. Do 1.12. planiramo imati ukupno 35 vozila, a do 1.4. odnosno do početka sezone 150 vozila. Strategija je u tome da imamo 5 kategorija vozila, da sad klijent može birati osim standardne grupe i druga vozila. Najzanimljivija je tu kategorija kod nas u Ride 2 električna vozila, odnosno danas klijent može u Ride 2 rezervirati i kombi, ako je više putnika, i luksuzni kombi. Trenutno osim 25% popusta koji nudimo svim korisnicima do 1.12. cijene su na 5 kuna je start i 5 kuna za svaki dodatni kilometar. Ride 2 ima aplikaciju koja se može skinuti na Apple Store i na Google Play. Ride 2 je svakodnevno u potrazi za novim vozačima, čak smo oformili jedan portal na koji se mogu prijaviti. Ukupno tražimo do proljeća nekih 300 vozača. Novi brend taksija Ride 2 u vlasništvu je tvrtke Ridecar, koja se standardno bavi dugoročnim i kratkoročnim najmovima vozila i najmom vozača s limuzinom, a u taksi tržište ušli su potpuno spremni i opremljeni s mobilnim aplikacijama za naručivanje taksija te punom tehničkom podrškom za korisnike. Iz tvrtke su izuzetno zadovoljni prvim reakcijama javnosti. Ističu da u manje od jednog dana imaju 800 preuzimanja aplikacije, a s obzirom na to da je kampanja tek krenula, očekuju jako dobre rezultate. Za sljedeću godinu već najavljuju širenje na druge hrvatske gradove. Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka i Pula prvi su na listi, a Slovenija, gdje Ridecar posluje od ove godine, trebala bi biti i prvi inozemni pothvat za novopečenog taksi prijevoznika. Ridecar posluje na tržištu sada preko 2 godine. Osim usluge kratkoročnog najma, bavimo se uslugom dugoročnog najma, ali smo se bavili do sada uslugom šofer servisa. U ovoj godini imali smo 1400 vozila u našoj floti, radimo u svim poslovnicama, odnosno u svim zračnim lukama u Hrvatskoj, dakle to su svi gradovi. Obzirom na našu djelatnost i prirodu našeg posla, zapravo prijevoz putnika je sastavni dio rent-a-car usluge. Na količinu vozila na količinu zapravo prijevoza koju smo do sada obavili u ovih zadnjih 2 godine i na sve ugovore koje imamo sa stranim agencijama, zapravo uz promjenu zakona o cestovnom prijevozu koji je došao u Hrvatsku u lipnju, logičan je bio nastavak širenja sa uslugom Ride 2 i na ovaj dio on demand, zapravo usluge taksi prijevoza u gradovima sad i odmah, kako bi se reklo. Kod Ridecara je infrastruktura puno veća nego kod Ride 2, zato smo se prvo kod izlaza na tržište vanjsko odlučili ići s Ride 2, ne samo zbog činjenice da je to manja operativa, nego nam je u ovom rastu u Hrvatskoj gdje rastemo 100%, nije bio interes odmah otvarati nova tržišta, da ne gubimo na kvaliteti kod setapiranja situacije ovdje. Sigurno da imamo u daljnjem planu širenje s Ridecarom, konkretno u Ljubljani aerodromu čekamo novi terminal, izgradnju novog terminala koja se očekuje da će biti gotova krajem 2019. godine, početkom 2020. i od onda ćemo sigurno biti prisutni i u Ljubljani. Daljnje širenje u nekakvu Austriju i zapadne zemlje ćemo pričekati da setapiramo stvari u Hrvatskoj i u Sloveniji.